Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka jinga sengi selok jong ki pastor ka KGP Sinat Sepngi lingba ka organizing committee charitable football friendly match kala pentep pakan sepelong ya ka jingi lek kai perlok hapdeng ki pastor bat ki officer sorkar ya ka bala phya halaki jong ki zone uskatri jong ka committee pastor JR Thaba ha ka jinga kran bigilap thai ko bor ha Shillong press club ha ka sitar ujeli arajar arpuar lo thu ka jing thun pelong ya ka jingi lek kai perlok ka longru sibentaban pemi pisa na ka bentaban tei saya ka weipat ka Robert Hospital kabasan mala hasenda jong ka hospital gabarim ya ka bala ai kerteng ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Annex bat ban kintiu kerdan no ya ka School of Nursing sya ka College of Nursing ula ongru ba jing tmun pelong ya ka jing lek kai perlok ka long kum sibenta ban rakhie ka jing dap sis pas nam jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ya ka ba on supply perda ya ka jing rakhie hau nai weng mentau snam arhajar arpuar bat ya ka ba on sapun kot pan hau nai weng arhajar arpuar te sibenta na ka jing dap sis pas nam jong ka KGP Hospital te na ka leng jong ka Sinat Sepngi kala sungudei ban dan ko ka subcommittee ha ka ba kia kwa banyakai ka exhibition football match ha ka ban la ban pen mi pisa na menyo irap ya ka hospital te na ka leng jonga ngadan jingede halor kata nomor ba la ong ban pelong kata ka exhibition football match te kila khodinga ban dan bentalang bat ni perlo jonga yarki benginya penwandor dia kata ka exhibition match te hadian bengilaya syong laya keren benia bah te ka exhibition match kan umlong tang si jaka lan tang kawai dan in pen saprang ka ki zone baper namba ka jing ya simenta jongki tenat balang jongki pastor bat jongki officer kan long no ka bakam bon nomor ka exhibition match kila terwa benjelakai apalagi pastor barki officers jongki tenat sarkar baper te dingi pelong kitang po sulong ru ta kamat kinong isimenta kinong tang kandiat hi banyak la ban simenta nong simenta lagi babon bakwa te ngilaya si jingbot hi ngilaya ong ba ngin pendak ano ai zon baper hakaba ki officer song tu kacaka bat ki pastor baki nongket kambalang ru begini yo nyadon mentalang kadang ba kamumlong tang kata ka jing pendipisan reka jing pen sunguru ya ki tenat balang ki badan hapo jong ka Sinat Sepngi bat kumjuru ya ki brio ki bala yo jing mentoi ya trai naman ke triwi yang hi pinda kran hi sawa sabta ka negeri khasi jeng tia jungi la yo jing mentoi na ketika KGP Hospital te kene ka long sibenta na ka leng jong ki ban pen sngo ba tap sis pasnem bat ka nur kom ru baki nyolat bakin ya ai ka kti mon ka diang ki penyerap ya ka jinat kam jok hospital kabalingkong kali kajing rakhe ka Robert Hospital ya ka centenary jubilee habangi kren chapang kane ngimla kanda kertiang din ya ka jing stang jongka katkum ka history ya kani ka Robert Hospital lasdang dau Dr. Hugh Gordon Robert banaka balang kini nantai na wheels uni umdi doktor ha kecing sisa de breu uba pentebet bat trei ha ka farm jong ki chartered accountant tenrei ha ka wi kapor ula yo snow ya kecing alap jong Robert Evans bat kata kecing alap kala tak yo bat ula yo snow ya kecing khot ba unlek kum medical missionary Sicilian duriau ula ya tu ya kani au kupa jong bari doktor bad teman pesan ha du popor baru kupa wa aimen sim yo nang ta ula lepan pentibet ha ka school doctor ula pendek ya kani kecing pure ha ka senam katnai spa khadar bad ha ka senam katnai spa khalai
ulawan sene ban seng ya kani ke hospital kabamut bakani ke hospital ke cumi kadai ke hospital ke bala seng dau buriu ubala yo ya ke jingkot kerpang na kapanta kani ka kam jing penkia ni sngau ngu sibun ba uniu doktor ulawan sakani kari ke jongi pat nakikam ki babun nila ban yu i ba ula len la de sisana ka bantaban pin ulong ya kani ka kam jing penkia hakasnam kat khnai spa khat sau tang hadin ka me banai lopoi hang ne kerja katu ke thamaba ke Baningkong. Aku tu ko puar ke don kini ke civil hospital ke Badangrit hang ne Shillong. Bala yetu yani ba lakhot yu ban traino hang tu kum civil surgeon nalor ke ba trei ya kakam kum missionary doctor. But kata ke jing thrang jong u ban penulong ban seng ya kini hospital kam simkut. Hot kam di ke basuk ha katu ko por ban ya communicate bat ka mission board nang tai na riwel sapang kita ke jing ton kam te hendri ula persangkat ka bala bat ke history ke yatu yangi bahabu trei ku civil surgeon ka tulap baro ka bau yo na ka sorkar ula pelut haka bantai ya kani ke hospital bat katahi kapen i kapen pau ba udon ya ke jing thrang bat uda angnut diktik ban pelongkam ya kani ka hospital te kani ke hospital ka ba ula seng hakata ka por kampat bit pat biang balong ba hadin ka thamaba ulan cuti hakas nam khat khandai sepakat khandai chalaka jongka ri ula yathu yakani ka kam jing penkhia haki nong penia jongka mission hangtai bat wala ban kin convince yaki bat kiru kila aila di u ba unto dai booklet bana pil ki balang baro lakhot ye kawi ke jingalang balaong ba kata ke jingalang lalong ka ba chit hem hadu kata-kata bat lalum ru ya ka fon na ka benta ke ni ke hospital kami hakatu ko por kumbalai po hajar pound tip ke pisala da ken ha ke ni ke juk mentak la poi sikikat no pulak bat da kata ke pisau sawan hadin ban dei ban pan pha susu ya ke ni ke hospital tingis ngau pha ni tu ba ke ni ke hospital ka ba uniu doktor ulasang kalau kot menta sekarin yang kecing dap cispas nan kecing rakhe ya kani ka hos ya kani kecing sekri ki chongka kajinya sengis lok ki pastor hagas nam arajar kat kendai kebalong ha kebalang lo bertun haba kala yo jengtip sepang kane bar haba nilai perkhat ya kita ki jing trei ki ba koridor ki ba u doktor ula trei bat ya ke jing sekri ka ba ke hospital kala ai ngiles mudai bang ngiru ngini don bentalang hakaban rakhe ya ke di jubili bat ngile yakut ban pelong da kanu kunu ke program kena bangila ban respond ban yarap lem ya ke hospital tengile yakut bangin pelong da ke football friendly match hapeng jongi ki pastor bat ngin kerpat yaki officer jong ka sarkar bangin ya le kai hakani ka match kum ka jing penipon na ka banta kani ka jing rakhe ka hospital ya kani ka centenary te nama ki jing don jong kitu ki klam ke jing ja kum tu ngin chimla ban le ya kata kakam de tat hadin ba kalabit labiang ni sayoban penbek nilawan bania kendu ya officer ni slo kemen ba isa di piwalang apa ni kendu ila penpau ya kejing la kloi bat ila penitu yangi yai jongi sarwan shan coba arki bat kiwi kiwi ba ngin ya penbek ya kini kiki barokot hadin penyelai keren bagi sapang kenika
program tengi la ya pui sya kata ka jing perhat bakani ka program jongi kamde ban kut tang hakawi ban ada long ka balak ngin pelong no ya kane si bentana ka jing rakhe ya kane ka jubili kanang bangila ban ai jing tip ban connect ya kane syaki brio syaki paipa barok bat ha ka ju ko por bangila ru ban penmi fon naga benta ke jing rakhe ya kane ka hospital ha kane ke jing rakhe ka don ya kine ke jing thau ki ba kong san ka baning kong kolong ban sna biang sakawai ke building ka ba on tip kum ka hospital annex but kawi pati kolong ban upgrade no ya kane ka school of nursing Syaka College of Nursing. Bat nang ta ban pendit pendibiang ya ki wiki wipat ki tiar ki machine akan ke hospital. Kapan ya dei bat kali ke juk. Te habang yu I ban nakaliang jong hospital ki don ya kini ki jing thau akan ke jing rakhe ya kan ke jubili. Te ngisngeu ba kum ki pastor ni don ka benta ka bakrau ban ya trilang akan ke benta. Tidak kabo jungi ngimla ni penpau ke jing sungu ya ki officer nak yang juga sorka ba kili kloi banirap lem yang ni bat ki balai ai but ai mensim lem ha ka bangine perkhat ya kan ka kam te kumta hadin bangile perkhat ni la ya kut ban pelong ya kan ka football ka friendly kan ka charity football friendly match ke jongi haki son wise ka kong hang tai hanong stone ka bangin sedang no ha kan ka riu tarik ngin penilai akan dari tarik Julai. Bat kapaa kadai hamau kerwat sun. Haka arprai tarik Ogos. Kabalai kalong haka kanyo tarik September. Hari Bohoi District hangti ha umroy. Kabasau haka arpun tarik September. Hamairang sun. Kanlong hangtai hapo pendam umyong. Kabasan ngin pelong hasora. Bat kabakadu ngin pelong hang ni sulong haka ap altrik Oktober hang tai hamaulai madan he teni kermen bakani ka program ka bangi ngin pelong kanam kut tang haka bangi ngin su pelong ya kan re ba kani ka program kan pelong ya ki biro parok bakin tip kin yo I ya ka jing trei jong kene ka hospital bat kin siu thu ru ya ki jing don kam ki babun bat bakin la ya ka ban ya no senyang lang syaka bat ka baar kolong ba ngin persyang ru ban lum hi ya ka fon kat ka bangila na ka benta kini ka hospital tingila pen khe ya ki donoska ngila pha syaki son ki district ki ba pher bat ni siu ban ong leng ba jong phi ki media ya ki paiba baro ki badon hakani kari khasi ki jongi to ngi snok tilang ban yarap ya kene ka hospital daka ba phi phin ya don bentang bat ngi hakani ke jing pelong ya kene ka program bat bangila sisa ban penyo ya ka jing yarap bat bakane ka hospital kan la ban pin ulong ya ke jing thau jongka hakani ke jing rakhe ya kani ke jubili lapan khe ru ya kini ki brochures ki bangila tho khenjat ka to kane sapang kani ka hospital bat bangin sam ya kini syaki well wishes ki donors ki jongi bat balada ki singau bakiru ki kwa ban ailam ya ke jingarap nam ta kani ka hospital ki la ban yarap daka bakin ya kendu bat kontak bat ke hospital na ka benta ki jingdon kam ki bidai bat kata tengi khot sachi sen ya ki paiba baro ki prabanget ki jongi bat ki we ro ki badon ha kani kari ke jongi tongi nesno ulang na ka benta kani ke jing thmu ba jongi bangila ban yarap sisya na ka benta ki jingdon kam jong kani ka hospital